بسم الله الرحمن الرحيم هدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari niya gumanap kita ni pengajian daing haamuin longta waktu natuk bihaon tiap-tiap waktu biha ini sampai maubos longtain pengajian singkit tanpa kita makalatun paru aing pengajian ini ring mga pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patuhan Rabbul Alamin sin katan pakarajaan amun di mapatut jumatu muslim karena inyaon katantan di kakausan sin kita hitulak ng mga pakarajaan ini kajilaka si mga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na to di mga sasat sin mga ini jin laungta tawa syaitan manusia iwan syaitan jin menjadi dahil mga pengajian awat bihaya onlong ta riwayat hadis dengan hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Shakal ibn Humaid radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah allimni ta'awudan ata'awwadu bih qala fa akhadha bi kaffi wa qala qul Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Menjadi hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagmaksud noon kaniya in ngan niyahi Shakal Ibni Humaid, anaki Humaid radhiyallahu anhu karidaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya dimatung ako pa Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi ko ya Rasulullah allimni ta'awudan hindui kuno ako long niya pagpatilibon at ta'awadu bih ipagpatilibon ko qal pa akhada bi kaffi pagubos long niya sin Rasul iulinan niya ilima ko pakal ang pasya nagimumungan qul pamungkaw long niya Allahumma inni a'udhu bika min syarri sam'i ya Allah ya Tuhan ko in ako magpatilibon kay mo dahin hakangian sin pangdungog ko wa min syarri basari iban kangian sin pangdungdung ko atau pangita ko wa min syarri lisani iban kangian sin dila ko wa min syarri qalbi iban kangian sin jantung ko wa min syarri maniyyi imana sin maniyyi ini pagyan na bahasa Arab faraj atau long ta'aurat kangian sin aurat ko rawahu at-Tirmidhi. So ini 5 perkala hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Shakal ibni Humaid pagka siya nagmaksud pa Rasul sallallahu alaihi wasallam mga duaa pagpatilibon ipagpatilibon kulong niya sing ginhawaran ko yan hindo kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na 5 perkala in arimulong niya, ya Allah, ya Tuhan ko, magpatilibon ako kay mo, dahing hakangian sin pangdungog ko. At ini nikatan pag ayad sin
tiap-tiap manusia sin udyot pamaranan niya. In nasabot doon ini 5 perkala yari kato ha ginhawabaranta amo ini in katan tanuran sin mangi agin hawabaran sin tiap-tiap manusia. Dayon ha amin nasabot ini katan doon ini dumakan in kangian, doon day sabhay ini dumakan in karayawan. Na in dua ini katan subay hadja in kita hibugso ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu dahinangon ta amin pakarayawan, ibansin amuin mahinang tapakangian, subay hadja in katan amuin kahatihan ta in paghinang tayad to, bang siyahi kakangi subay magtuytoy kita ini mangayo magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala at tawabang lang tanahinang ta subay kita magtuytoy mangayo tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala bihad to. Na inamin marayaw pangayon ta in katansin amin marayaw hikarayaw dahin ha amin 5 nasabot ini subay to dito amin jakahan sing kita paamhon taro na hinang ini matarang na patarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na muna lang niya magpatili mo na ko kay mo ya Allah dahil hakangian sin pangdungog ko. Nampain ini kita ini di ta ini mauno. Di ta amin masiguro bihan. Misan in pangdungog ini aun waktu in pangdungog mo bihan bang mo tay maun pamangi sa kalihikarayaw to. Nada kala inyad to masambot mo pamangi in maurol mo bihan amin kangian. No, sabi, ito bang kaunang ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala singkatan amuin nagpatilibon kau kanya inya to halong pamarihara kausin Allah subhanahu wa ta'ala di kaulong ta mabunsak din di halaw man sin gumiini sabab ini kau halong pamarihara sin Tuhan na to Rabbul Alamin na pag-ubos lang niya doon haon pangdungog insumuno wa min syarri basari amin kangian simpangatod damit yan yung mga inikatantan aon da isab doonhan tanuran sin katan mangi in amin pangatod ini aon yan wayron misan maksud niya uno-uno sumakawa hapangatod niya hadya aon siya kuma bukon marayaw aon yan pag yanon lang niya simbaha sa Arab lang niya ain hati sin ain ini bangta kuanon bihan laong niya pasok mata aon saan magian ay bukon pasok mata aon magian pasok simudlong ni sagdahon bihan ni nambuok tao pag-uwas yan aon jumatukan niya pabukon marayang nainyad to hambok din nga mga kajilaka yan to si mga syaitan si mga jin bihan kana suway amun bukong kita lang ta mapanagdasag dahon bangaon kaibukan taon kakuanan tabihan na subay kita muna manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala amatuin subay pa unang hunding hakatan bukon kuan na inya to kumuha siya lang niya pasok simod sa bang Arabin magkuan lang niya uno ini ain dahil ha amin pasok simata pangatod bihan mahinang sabab yadto ya mga aun waktu mga bata-bata wayron pauno bihan aturon niya siya magkukuyakan umato da bata-bata pag-ubusin bata-bata ito na dyan malimbuko makuan bihan aun waktu punungon ng mga bata-bata bihan kugdanan sinamin pag anon lang niya ain inyad to bukon ned to madayaw sababi niya to kuan ned to ano ba ini di siya matag paglangog sin syaitan sumakawa panggilaka nila Batimbiyay ta di kato, dua amin mapatot-tatod paghalian. Amo na yung kajilaka sin syaitan, iban sin syaitan ini jin, iban syaitan manusia. Na in mabugat ting nakata naman ng syaitan manusia. Sabab in syaitan jin, bangkaw makasabot pa Allah subhanahu wa ta'ala, malawa siya mig. Maakoy. Sumakawa bang syaitan manusia, na yan pa mo nasabutan, yan pa nakawari na niya butawanan. Akaran nakaw madtumaribihan. Nampaon waktu marakaw habihad to. Na ini ni kataan makakangi kato.
Na in kita amin jimadya kasin amalta amin asupaya in katantan lumabay siya pamaid din Allah subhanahu wa ta'ala in kita rin kapasaran. Halom kita pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtagdoonhan katubihan in kita ini aun walita aun naguno kato nag-amulahi kato aun nang jajakay kato in walitain Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha waliyul ladina amanu. Inna Allahu ta'ala amuintag wali hakataan sin namamarat sa harap kaniya. Nawang aun namamarat sa harap kaniya, kapasaran. Siya in jumaka. Singkataan amuin uno. Ang kanain ini longnero namin di manjari makabutas din katubihan. Muna amuin mangayo kita taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Singkataan amuin hinang piyag marayaw niya. Pag-uwo singkatan ta namin hikakangi kato yato mga yu kita pagpatilibon din kaniya. Hasupaya in kita tiap-tiap lang ta amuin ini gumawa in matasuka si may naatiaon sampay sa pamahapon nito lang pamarera kita. Damikian bangtad tumahinang amal ha amin waktu pagtugom si matasuka ay si hamana si matasuka si mahapon niyon. Ang pagkita nanganganal kaniya, parihara kita, minsan kita nahaluktog, natutug, magtubihan, in kita halawm, pamarihara niya, in kita jajakahan sin, Allahu subhanahu wa ta'ala, iwan, aun dahin doon, aun dahin nga mga daak niya, amuin di majaka kato, amun yung mga malaikat. Bihan. Yan, to subay tanto sukaton. Subay ta sukaton. Bihan. Kanabihan to rin namin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala subay na kita biya sa panton amin nag-aalop kita man siya. Yato yung kabayaan niya. Amin daran kita masuok harap kaniya. Ang kanain mga sila amin laong ta kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala inamal ibadat nila aun waktu magkalupa sila rin ha mga ini panumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala aun waktu butangan sila susulayan bihan. Dilan sila mga masakit madtuwihan. Inya to ni mata supaya makatumtum sila patuhan Rabbul Alamin. Daroon doon maka istighfar sila. Maka pangayo tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoting kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin daran siya sabut. Udkuruni adkurkum. Washkuruli wala takfurun. Sabutan niyo ako supaya ta kamo masabot. Tumtuman niyo ako supaya ta kamo katumtuman. Bangayo kamo pagsukur ka ako, aywan ayaw kamo magkupur. Imana ni ayaw niyo tabo niin panghindo ko kaniyo. Ayaw niyo pag bunsa ka ingkatan kiarihil ko kaniyo hikarayaw kaniyo. Bihan, amon di papalupa. Amon tuin deng ha mga na sumakawa yung mga katanlong ta, aon kalawungan, na suwaira tanto pangayoon pa Allah subhanahu wa ta'ala, kamaapan kani. Kan na kita manghindua kani. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ayaw mo na sulatan kamo, ataw abistaha kamo, yung mga kialupahan na mo, iban si mga kalawungan na mo, nahinang na mo. Nasabi, ito minsan aon na hinang mo, magtuyo-tuyo ito papas. Sebab simpiang ngayon mo kaniya. Naon waktu yung manusia, di along niya, sibi-sibi dapat tinihin ng kuwad to. Di kita manjari mamisaraham biyad, tulong mo, sibi-sibi da, dosa sibi-sibi da. Indo sa sibi-sibi, bang mo, biyasin, wayra kay mo yaon, malagbo, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Bistahan da kaw. Ari long niya, bistahon niya sibi-sibi. Inyaon. Naon waktu makasudnar ka into ha, hilang siwi-siwi. Iban lang niya ayaw kamo mamistasin dosa siwi-siwi, batinyan siwi-siwi. In pangannalon niyo, impiagdosahan niyo, amuin dakula day nga katan. Kawasaray nga katan. Siwi-siwi na dosa mo. Ubos yung pangatod mo, siwi-siwi dalong mo. Di, ayaw ko makatod sinahinang mo, inangaturon mo, amuin piagmasyatan mo. Amin siulang mo. Amon tin sabay pangannalon si mano siya. Bihad to. Hangkan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya
maghundong dahil ha amin mga ini. Imbanus sin pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil ha mga ini kalaungan long ta magkahinang sing kita. Na muna siya but nga roon in pangdungog, in sumuno doon, pangdungdung, atau pangatod, in sumuno dila. Min syarri lisani, dahil nga kangian sin dila. Ampain dila ini amon natuudin, malagguin kuan niya. Malagguin ini, ano ba ini? In athar long simbahasa sin Arab. Malagguin bunga niya. But sambil, bisa ra si mga tao mengat maghimumungan, timpo na kauna, bihan, hindi long niya mahait deng pudang. Iban inaming gugu sinamin dila yaon bang siya makalagot, di siya maig inkuan niya. Gamlong niya inpali kaulian. Ubos mo yadto bang kaubatan na kaulian na misan on limpa, wayron dato sab kaulian na sa amin pali sindila mahunit ubatan. Yan. Naon to kaya bisarahan mo simbukon marayo. Rin na ito kalupahan. Masakit ka niya ito. Aon waktu bang kayo nan aon kajilaka niya. Sampai pamuno niya. Ipaminasan niya. Angkan na lang niya in amin mabugatod hinang bihan makahinang mapatot paghalian sing kita amo na in mahinang sindila. Sa taod-taod makasudnar ka dahil hapasal sindila. Sa taod-taod makasud palam sinal ka, amo na hinang sin jantong. Kanilang niya aun doon, dua unod sibi habaran niyo yan. Subay ka mo mahali. Sabab malaggoy go sin hinang niya, dahil sinamin pamaranan mo malaggo bihan. Ibutang mo lima mo, insiki mo. Sa labi in sakit sinamundila iban sin jantong. Bihan. Ngayon jantong amon in igil. Yaon na in indigenous na halom singkuan, in dugal, in astol, in katan. Ang kanini ni piyang nga skip bilansin, Rasul sallallahu alaihi wasallam di man jari mahinang sin ummat ni in mga inikatan. Wa min syarri qalbi, dahil nga kangian sin jantong ko. Sabab lang niya, in katan kakahinang sing kita, bang in jantong kumangi, marain, tibusan sim pamaranan sim manusia, kumangi. Bang siya dumayaw, kung dumayaw, raisab mara, katan, bihan. Ini kalimna niya, wa min syarri maniyi, atin niya kangian sinamuin aurat si manusia. Amuin longta mahinang pa amin bukon hikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapakay maun pa amuin maksiat sa lagu-lagu. Bihan. Na in hadis ang kanay ni in Rasul daran siya nagpauno. Nagnangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala mikipatilibon dahil amin nasabot ini, 5 perkala ini. Sabab, di siya mabaya amin makabutas dahil pamarulisin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in amin kita nanunum tumiyayaran tayo amin 5 nasabot yaon katan. In 5 nasabot amin na puunan sing katan ikakangi kato. Marana in sikilimata. Ingkatan udyot pamarananta. Sin 5 perkala yon. Nabang mo yung kaayaran, inyaon, di kau isab kapasaran, bang inkatan tanyaon, iuusal mo siya karna mahinang mo isab pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Injantong mo yaon, wayroon siya, haot, sinjantong mo iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Sabab ini biyabaitan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, injantong ta, di kita masya makapagbaya.
haut sin jantung ta, iwan sin ginhawa baranta, yaunin Allah subhanahu wa ta'ala nagjajaga. So, meaning, yari pa kato, di na pa kita makapagbaya misan. So, imaanan niya, subay hadya kita mangayo, tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, ring hawakto pa wakto. Ba't di tayo ni makontrol? Huwag makakontrol. Na yung makakontrol na kanya, amoy nanganganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang kaunanganal pa Allah subhanahu wa ta'ala, aun tabang niya, kato, magkontrol. But yan to kanya ingkatan. Kaya na sinagi, di ka makahibal bang kauri pahibalon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tambatan ko ra, di ka misal makakulap bang kauri na pakulapon. Siya nagbabaya. So, wayron nito mahinang time mga yan. Naman jari, tungod pa, amin inilaw niya, account rin doon, dahil ha mga dihil kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpatumtum kato taniyo. Damikyan pagpatilibon day ni. Deng ha Allah, pa Allah subhanahu wa ta'ala, deng ha mga kataan dilaka. Sarta pagpahugot sin pag-iman taharap patuhan Rabbul Alamin. Bunal to adlongin Allah subhanahu wa ta'ala, nagbayta kato, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Bangaon mangjilaka hamanga kaya pagwalihan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in pagwalihan niya, amuin simusugpat kaniya daran. Unin parsugpatan niya, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin 5 na sabot yaon. Simusugpatin jantong niya, indila niya, impangatod niya, katantan, harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Nabang yaon simusugbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ikaw, halawm na pangjakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in amin 5 na sabot, doon hayaon, ang pamusiya piyakay, harap mong papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, lumasakay mo yung Tuhan Rabbul Alamin. Biasin biyita, long niya, man qarraba ilayya abdi bishayin ahab ilayya mimma aftaradtuhu alay. In biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahing ha mga kakuyakan tod sin Allah ta'ala, haipon niya, sumuok kanya in ipon niya, doon ha amin pierdo niya, doon ha piyang daakan niya. So unang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna 5 wakto pag ginangonsin kita. Muna siyang bahayang 5 wakto. Na, doon ha ini, bangyaon halawm simpangan naltay ninikatan, di kita kapasaran. Halawm kita pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nabita niya muna, wayroon na kaugan niya, kaalasahan niya rin ang mga ipon niya, dahin ha mga tumutunay simpyang daakan niya. Nabanglong niya masi-masin ipon ko, bukon sa jamin perdo ko kanya, sambil si mga kasunat-sunatan, iuurol niya hihinang, sampay laong niya, humugot na inlasa ko kanya, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Humugot na inlasa niya ha, ipon niya. Faida ahbabtu, nabanglong niya himugot na inlasa ko ha ipon ko, kuntu sam'uhu, ako na lang niya in pangdungog niya. Nakita ko yan. Ako na in pangdungog niya. Alladhi sami'abi, amin piyang dungog niya, haununo na diungog niya. Naamo natin maksud sin Rasul piyang Hindo kaniya, pagpatilibon ko rin nga pangdungog mo. Nakita ko yan? Nabang amin yato nakawhalawm sin pangdungog na, iuurol min katanpiang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sa kaula-ula lang ni piyang dungog niya, amo na yung pangdungog ko. So imana niya, wayron nakasaan mo. Amo na yung pangdungog ko lang niya. Wa basarahu alladhi yabsiru bih,
Iwan simpang dungdung pangatod niya, amo na lang sinallahu ta'ala yung pangatod ko. Bihan. Wayadahu alladhi yubtishu biha. Sampay lang niya silima niya, hipangulim-ngulin niya. Maana niya, bang siya mangulin-gulin, pakayon na yung lima niya, doon nakabayaan sinallahu ta'ala, karidaan sinallahu ta'ala. Bukon siya ang mahinang hikapaminsana. Sabab, biyada sinallahu ta'ala, bang niya pakayon na lang niya lima niya, pagpakay niya, tuwi sa kaulaw la lima kuin piyakay niya. Warijlahu alladhi yamshi biha. Sampay sinsiki niya bang niya hitikang biya sa kaulaw la, biya lang sinallahu ta'ala sintikang ko. So halawm sin, likusan sin pamarihara sin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kana nagbayta siya di hadis ini, ngayanan si mga ulama, hadis kudsi, bihan, na long niya, inyaon katantan, bangaon, maminsana, haamin kaya pagwalihan niya, biya lang niya sin, iyanggo sin amin maminsana, yan turuma magbuno kako, duma umato kako. So, biya na sinimiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bang niya kuntarahon iniipon ko kaya pagwalihan ko, ako yung kuntara niya. Nabihad inkuan niya. Inamin kusog sinamin ini hadis yaon. Na, pagubos lang iniipon ko, habihad din butang niya, wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Uno-uno yung pangayoon niya kako, hirul ko kanya. Wala in ista'adani la'u'idannahu. Bangaon hipagpatilibon niya, marikako, hauno-uno na kabayan niya magpatilibon siya, tampanan ko siya ring haamin. Di kabayan niya jumatukan niya. Na pagpatilibon. Amun nan siyukat sin, ambok sahaba, piya ngayon Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadihil niya na. Amun na yung dua ayaw. Na impagyanon na yung dua, abo kung sadya hipagdua, at asa suwaita, hipagamal. Ang ka na suwaita to dahatihon, magpatili mo na ko rin hapang dungog ko. Nasa suwaita pag hipagamal mo. Sabab bukon Allahu Ta'ala maghibal, kita'y maghibal, maginang, kita'y magdungog. Kana uno-unong karungukan ta, ayaw kita magtuy-tuy tumayma pa, mangi. Subayad, tubang ang karungukan ta, misan mangi bihan, ayaw magtuy tayo maun pa mangi. Labi-labi na bang tayo manghudta, Muslim, sibuk bihan, iban kita. Sababing kita hangka rugo, hangka alta, di man jari mag tipu, yung mga yan katantan. Naamod din, dahil nga mga ini, piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan syakal. Ambok sahaba, miyaon kaniya, nangayo miki magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dabitaan na lang niya magpatilibon ka sa ing hapang dungog mo, daing hapang dungdung mo, pangita mo, daing harila mo, daing hajantong mo, naiwan sin aurat mo. So, imana niya, ayari in 5 parkala yan. Jagahi marayaw in 5 parkala yan. Kay mo sabab, in 5 parkala yan, amuanin tanuran singkatan mangi. Nabangyan inyan ini piya ngayo mo marikako long sin Allah subhanahu wa ta'ala, baka yari ko na ngayo tabang kako, ako in atas kay mo. Takawin one. Nari kita mabinsa na, insiin kita halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon nga tuhaw po dain adisyaon, nasa di mo rayson tayaon. Di pangindua ata, bukon sa jay pangindua amalanta. Kaya imiyan na ya Allah, magpatilibon na ko rin hapang dungog ko. Nasubay mo naman na ikaw, ikaw manin nag-uusal simpang dungog. So, ikaw tumayma aon karungukan mo, ayaw mo yan to ipaton. Bang siya mangi, labi-labi na, yung karungukan mo mangi, ito kakaw. Bang mo ito palaggoon doon kayo mo, imipat ko sing kakaw. Nakita ko yan? Sabi ito sa pangato da mura. Injan tong amura.
Dila amura. Sambil aurat, nakalamod doon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan na kawa na tuin. Yan to. So, habi adasin, waktu ini, adlaw ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, nadugaing na isabin. Ini pengajian na to, amuting katubtuban sin pengajian ta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.